Jeseni Azra svira u Sarajevu gdje Johnny i Bregović razgovaraju i Johnny kaže tad Bregoviću, kaže, slušaj Brega, ja više ja ne mogu ovo, to su koncerti, turneje, band, 4 instrumenta, gitare, razglasno, sve isto, publika isto reagira i na mene i na Zdravka Čolića i i ne znam. To je tako isto, ne? Ja sebe vidim evo kako, pazi, pozornica, a ja ko Bo Diddley. Malo sviram gitaru, malo ne, ucketam prstima, kad ne sviram zabacim iza sebe u bijelom odijelu. Iza mene sultanova svita. Znaš kad sultan krene u pohod i onda ona njegova kamarila, kužiš, onih svirača na dajrama, zurlama, tapanima, pjevačice, znaš, ludilo, kužiš, to me prati. Evo to, Sevdah Shuttle Band, Johnny kaže. Ovom. I prije nekoliko godina odem u Trst i vidim plakat Goran Bregović, orkestar za ove sahrane sprovode i ne znam kako to sve. Bregović u bijelom odijelu. Iza njega sultanova svita, zurle, tapane, dajre. Malo svira gitaru, malo ne svira. Ko Bo Diddley, pucketa prstima, koji put i podvrisne, Boga mi. Pa si misliš dobro. Može i tako. Može, izgleda može i tako.